Hadin arpos nem baka matcha perang movement banyalap pensongto pajba nak benta ban penyok benta markat jo yaki kun barok kan tebat senrang menta kala dawa ban penong aino panyok bahak lem usnrang uba Michael Ends aim habakren bat kinong thok khubor hasilong press club ulo ong bakin mi shakmat ban panya ke jing kersan jong pajba ban penlong an ya kan ke jing ai bahak yo senrang Pelat arpus nem ba kamacipang sedang ke awareness campaign long bede berka equitable distribution of self-acquired and consistent property. Dia minta nak lain jungi kamacipang nga skudi ban demi pajba no ban pan support ni pajba ban pelong anyo ikanika pelong ano ya kenika ban ai bentalang ikun baro bat kentri bat senrang yen hangni kidon kantu kan ni kimat bangi kwa pan ai ban support mo bangi campaign lo pini kimat beli bangi don kam ya kenika ban ai bentalang kadon ka unemployment haka jela jungi rei mata kunu ki bar jela pa ki wan sini yo kam yo lat ban kamai yo ban seng kam na jong di hadu ba kumakalong ta ki kumba kibat maki ka kai pateng jong ka jela jungi di kawai na gidaw bang isyam balay bakalong ni kalong ba kani kom yo pateng jungi ai pateng jungi kalong tang iwi khon hakoi kayeng kat ba ki iwi khon na du ka kun kan thai ban kong ba ar balai kun senrang kim yo bai seng bai dang di na kani daw ba kadon a lot of economic opportunities ni jela jungi ba bar jela pat yo lat ban rung ban sim ka bui ni ki lat ki badan ne mar bele ba ki khun jungi kim don kata ka seng kadang na du ne yeng ba kin lek chaka khai ka pateng ti yakini hapo haka english ni ki khot ka disguise unemployment employment kadon nei re mar ba ki kimpli kilat nak kena yang dustur jungi ikut ka disguise unemployment dia misom ni senu ki samla jungi ban bat hi dal dia ka lan kamai gaji hajula jungi dia kata ka dikawai di menta ku magalong menta nei ni ki kun kam tam ni kun senrang tang si kam ka khndo banong ba di jong ha mi mla banong nadu nei di kumno ino gani gari jonga mo gani gari jung khadu bu songkha ti sisin makam dei gari jonga tamuk ta mensi mi kun ta fighting spirit nei ban banong ban yadai gari nei katlot no am ringi yong balada usenrang hi la ban ong nadu nei yem ka jonga gari jonga tamuk dar fi ong ba don makni itu jaka jonga ne habi kunam ti kumju ni sumba gani ka jing ai bentalang hi khun baro kham tam mi khun senrang kan penim bia yang ta ka mensi mi khun tu fighting spirit ka jai bri jungi marsisian ma ong ka jonga ta mun dar fikni ka tam habi khun sim kam de ka jonga ka di jungi khadu bu songkha te kam da don le ka ta mensi ne ong bang ni khun molong mentau naga mizu ki kilong patrilineal ni tang kilong patrilineal andre bat ka bentaru ki khun senrang ki yo dalu nei draft in ibli ka border issues on Nagaland, Mizoram, Manipur, ki kloy ban ya ka jalal jong ki kwa ban yo sakudum khlan terpeng yo pen khlan jo terpeng jong kun senang jong na yeng nang bola ban kit ban ba ya ka yeng ka sem jong koi ka kurwa ri mentang ki kwa tung sakudum khlan terpeng kun senang na jong ban pen khlan terpeng di kam song nya kan kata ti khawai bantapan pinga try lagi ha dustur jungi ba don ki yeng ki bom don kun kan thei don tang kun senrang tang siap ki mi pa kon ka kur ka knilut itu ki ka yeng ka sem bar khot jung ko yeng adu bagi kun senrang poi sesuro bat kani kala ja bun sin bat bun sin ki ni kun senrang lawan ni kendo ingi banyak keren halo ni benta ba tang siap ki mi pa tamut ka kur kawan ka knilut wat ko yeng bagi sa bagi im hirang ba hanturu kawan ka kur ka knilut ti fi house nam 1982-83
hak orang ngilami nak nak KSU. Dia katungan ni ngut nangina bilang di dekat berim dong KSU. Nyesyong bat kau ka kunhun ka batip ka Tribal United Front. Yakni ka Tribal United Front lai ram ni ba wifel slong. Di ngilai keren bah lor kani benda. But hagaji keren jungi tingi draft ko ka bill kaban keren halor kani benda. Ban ai benda lam yaki khun hak bede bat ka self acquired property. Na try tip self acquired property kadi no kamdei ka ancestral kadi self acquired property. Di hadin katung ya draft kani ka bill but hak tu ko por ba belong CM jong hasil di council di Bakstar Wanyang. Dia kini ka bill ngidang perkat ba linyat lembaga di council kan. Di Henry kini ka bill pat kasimti no ka State Legislative Assembly. But in 1984 nei ya kini ka bill la introduced po assembly but house nam but ya kini ka bill ka baksteng ka Meghalaya Succession to Self-Acquired Property, Khasi and Jaintia Special Provision Act 1986, Klayok Asen, Kemenjur nu Governor, hak apply tarik Mei 1986. But la published through Gazette of Meghalaya, hak 3rd June 1986.